ole hei tun truma hian Rimawi Huang Titi kanan chun zom le don ania hun masalama khan zaipol chungchang te mizo Rimawi sang te khang ka kan lo soi ho to a tin alo en tu te po kan oma tin chorchang kai te tam tak kan om ti kan ria kan lom khop maya tun truma hian sound system lampang le recording studio software music software lampang khatiang soi ho na hun ka kan lo mang le dona tun truma mi local te hei hun lutak sengin an local khoma kan lom hle a ani hi mizorama kan thiam bere kan ti ni ho lowa amero chu chu ti rol chuan an ni ba khi mizorama hen kan nei chonge moni khatiang ti thei tha khan ni a khatiang kan hriat sang te kan hriat tura kan du te tin kan hriat lem lo te po khatiang kan zan tun truma hen kan an soi tlang le don ani ama sanin mel hriat tirna kan nenga tlan ma salama tang hian kan soi piang ban an lo pharanga ti khan kan ti pheizel don ne sir berami so ani hi ama ani a dor pui veng thar ani a live sound tiang sang a hian khom pui lian te weme KGP ko sang ka tiang khom pui lian a khan sound tia chok na sa takania tin chumi mai ba ka bekin le hall sang a te sound vo sak sound installation tin un sang a jin kuala chu chu ai zon na na mang thei ko pakan mi thiam nei ani a dot le mi hi Victoria ani hi kan hrianga ramhun sauta omas kavenza records te recording studio nei na oma tin chu mai baka Rimawi lampanga hian Mizoram a nu ma lian tak alo nu che to a Mizoram tan po mi hlut tak ani a Mizoram mai in milo vairam thleng po kan mi hriat hlo ani ni hi a dot le mi hi peka ani hi chan mari venga omani a ani chu sound lampanga kan mi thiam nei chanchin bu te le tiang sang a po a thu ziak thin ani a tin biakin Kokshan Hall tin Kokshan Hall mai baka weme auditorium sarkar auditorium tiang che te po sound installation tia acoustic treatment tia khatianga hun manga ezong khania Mizoram kan mi thiam nei poimo tak ani adotami hi puzo tina ani a ni chu mi masa te chon kan hriat nual kan ringa mizo scientist ti hel khop thin kania thangtar te chon kan hriat lo ani po in kan rol uzok te chon kan hreviwa thil sang siam chuaka ka tiang thil thei lo ni kan hriat hial te po lo siam chuak to thin khania tin chu mai baga vairam lama velor lama te po khol siam thei to lo nian hriat te po ka tiang lo siam that sak to tu khania zinga he min ron uap the kan lom khop mea mi hlui mo kan lo ting ti khalau ni hi ala thar renga ni ti kha kan she thar le don ne a dotami hi puma vona ani hi chu kan hriat dan kan rin zo ka zai polam amel kanan mu toy jon zai pol hi lang deuh lur mea chan maria omania Kokshan upa ani a zai pol sang lo shoya sinot khoer te po ani hian lo wa vai puina sa to ni tin central KGP te PYF lama te khatiang khan Kokshan pol sang shoi tu na lo chel to ni tin music lama ani hi miril takania zanina tun chuma hian ati ti hi kan ngai chang viu don ani adot lemi hi mama antimeni hi din tharvenga omania active sound na an engineer berania Mizoram hun sang sound lian so na chona telo hian sound hi om thei to lo mati mei tur ani a tin chu mai baka anma ni khumin veng an ina khon recording studio changtlung tak ania wave recording studio tin chuting chon ezon na thok mek bokani tlaram hnung lam pi lam atang son chanila pi berami solal minga ani hi dor din thara omania tuna hian bial zai pol conductor dor pui veng thar bial zai pol conductor nia Rimawi lam te bo vairam lama lo zir chuak to ani adotami so ralte mesa ain ti deuh thina mai chon mal so mania bethlem veng ania ni poi Rimawi lam lo zir chuak sound lam po tui takani a tin adotami bizeta ani hi chan maruwe sania blue wave recording studio nei ania tin ani hian tunna hian call thar thazet me neya aming te pok iniang tan chon han soisol te lo oma recording studio changtlung tak Mizoram mei ni lo sabrama te pon man thin khatiang cholut meka mathar min chop chua sak tu ani adotami hi valtea foster recording studio nei to pa ni a tunlai chona recording studio larviwa raboni ti te khatiang la sang an lo record na mun kha ni a studio lama chon kan miril takani adotami hi puzo nuna ani hi thak thing venga omania tin khatla stone ignite studio ania tuna hian boi pui meka chu izon na nia Mizoram chon
tiang studio kan nei chun le ami malang po chun kan man tang kai tak le chang tlung takani a chu mai pe lama hemi khol thil lampangi chu ami masalam pol ani hani hi kangkha tuntruma local khom te kan ni a tuna hian kan topic masa tur hi music editing software ti lampang ani a Mizoram hi Rimawi kan hrethewa kan tui em ya studio te kan hria CM te po kan om nuala tin chu mai baka studio baka ma ni na te soundtrack CM kan oma soundtrack kan ma mo zia kan hria tel loin zai har em ya tin chu mai pe lama tun la ya phechon bungrua te man ruat changkang le zol to a soundtrack CM nan keyboard mai po mang to loin keyboard tel loin nal tak tak te ron suak to a computer chu mang te tin midi keyboard ten te amari dei san pa lem lo khatiang mang te po kha kan om nual to a khang chungchang khatuna kan soi don ani a ama saberin victor soi hong turin han so mila track siam nan enge man tin software ate enge man ti te khangkha enge track siam nan hen keyboard kheranga yem tiang chi kha minan sil hong ma support se range soi ma saber turan ni chu in thla shodong hle mai masala min zo phosok ber ta chuan music track siam nan chuan in computer ka hmang thina ke chuan keyboard hi ka thiam lewa ke chu ka me thiam ve lawa ma se music kan han play ta ka chuan in music kalphung te kan lo she ve be bewa tikhan in tin tin moni hian in e zona na man thei melin amel ta ka nga tin nge ni kan ti chho ve a computer ka hmanga tikhan in software san te nge ni midi sequencing ti theina te la tin fruity loops te khatiang kha mang chho ve a chuan ka ngai dana chuan in computer nge keyboard thazok ti chuan in amang tu zir le alei tu tur khami music lei tu tur azir khan in main ka ria ri kan du zong te tin amang tu khan in acting nge kan du dan zong zong te kha ke chuan in manan nuam ka ti zo ka keyboard ka thiam ve lo wang khan chu ka tan chuan in computer kha thazok ani me a chu bak chu soi thei wak ka nei lo a kha soi zaw wak po ka thiam lo lo me a lo mong khom mai kha point number pakhat na chonin kha khalo du tok lok taila point number pani na khanin eng software nge man tlang lon ani ti le khoi ol sam le mu ol sam man to si lo eng tin ne kan nei theyang ti kha pu bi je da khan min chang them le an ti do big tang yeah software hi chidang a tam khome atlang lona helai kan man hi zo atam zo hi zo nuendo ning ka ria Cubase ni lo chon nuendo Pro Tools hi om boka chuan sound card til lo wa tia enge han man tlang lon ang hi chu Adobe Audition hi alar le a chuan ma set tuna recording how ina kan man tlang lon hi chu nuendo le Cubase ni ka ria chuan Pro Tools mang hi kan om zeu zeu ani deuh tlang lonin ka ria te hemi kan man tlang lon deuh bera chuan ani le nangman engei man tu na ke jong Pro Tools kam hang Pro Tools se manga chu kan lo set danin a software kha crack ni ve lovin ka le kha ne ka lei a crack thei lo dong kha go nen kha ai lok ngai chi khan ta to en ton ta khop me hi pu bi zeta mi computer atanga pen drive fa la thong mai lovin a le in a le ya sabra ma tangin angai sanam khop me en ton theu po to me na thawa me chonen khami poina tho khanin pu me sakha kan ti le dawanga ani hi sinat jai pol trek lo siam saknol tu ne a be moi thei re me hi ani hen enge man computer nge man keyboard lampang te ke chu keyboard ka manga tin thiam na sang lo ma se tuina lama ni bok nen musician chu ka inti ve mai anga mani chuan mi hriat tham lo wa chuan chuwang chuan a music touch han ti ang chi rang rang hawa kha keyboard atanga han siam hi chuan adik du deuh nge nge ka hria amaro chu tunlaya te phei chuan ari adik le ari real kan ti don nge khatiang ang deuh bera ti kan du wang khan guitar riangai chuan guitar tak tak han perlu tirte khatiang chi te kha angai ve thawa tin ke chuan keyboard ka manga computer a motherboard ami khamia kha sound card san pa vo lem lovin ka mang maya tin a software a chuan Adobe Audition 3
ka mang ani ani le pume sakha kan zo zom lo nga keyboard kha manga ni chon e tun line eng keyboard ngen man ti te then kha chon ko kan ni chon thangot turin an nga ya Yamaha ni chon thangot turin an nga ya khoi thiam lo ma se ko kan ni kha chon avalei me ni khating lai khan enge ati thar tur te mo khating kha om ta se emo suggestion an pek do mo ron na thuron du te nem ni china khan kama khan Victor khan a soi to thawa thil reng reng hi chu amang tu zir hi ania amang tu hi an poimo ber maya e keyboard play thiam mi lo tan po ania kan ngai thak tak ang khan e computer mang ringot pon nal tak tak in a chuwa thei thawa nia e a then phei chu keyboard play tu na thiam lo chuan computer a siam tu kana thiam jok chong kha kha kan tha thiam mai na rin oma e amaro chu keyboard te kan mang don ani chuan e ti dan chi ni alom theita a pakhat na zoka chuan a keyboard a khan engkim kha ati zo vek theini sequencer kan ti emo sequencing keyboard kan ti ang chi khatiang ang keyboard kha ani chuan engkim kha aman ati zo vek theya kan siam zo vek to nu kha computer a record lu mai tur anita a line in mangin kan record lu mai kan play a computer a kan record mai ta chu ti dan pakhat lo ni a tin keyboard mang thawa ati dan chi ni na chu computer ne na tran kop ngai ang chi ni chi na kanan soi deu zo midi sequencer khatiang software manga keyboard atanga play lu thosia computer a sequencing kan hanti a siam rem ngai te siam rem te khatiang chi kha ati dan chi ni le na chu ni a chu wang chuan tunlai hian kanan ngai thak tak ang khan ko kan ni chuan thadeu viau tur emo Roland ani chuan thadeu viau tur Yamaha ni chuan biakin zai hroina tan deuh chau emo an tiang chi ril ru kha putlo the hi thain ka ria ke chuan kok te po ka manga Yamaha te po ka mang to thin thawa tun ma Yamaha PSR 540 anti manga kan play roll chau KTP kan in man chau lima soundtrack kan siam te po kha tun thlengin man tele amin la deal ve te po an lo om ve thawa khatiang lai a khan a siam dana zir a siam tuina akut thak kha kha poimo ber lai jok chu nin ka ria tun lai Casio man tlom tak tak Yamaha man tlom tak tak cheng singvel borlek te po hian midi output te a om vek to hloma wangin midi out han tiang chi te a om tlang pui to wang tele touch response te po a om that to tho wangin khat computer te ne na tran kop don phei chuan khatiang man to pui ngai lo khan music moi tak tak soundtrack moi tak tak asiam thei tho chuwang chuan a leitu turin ki mani skills zo ka kha poimo lai chu ni ti kha hria ta thamain ka hria tuna aron soi atanga kan hria thei chiang tak chu eng keyboard po nei la nangma khai poimo bera ko kan ni wang khan a thaina chengot lowa Yamaha ni wang khan a thaina chengot lowa a khoi tu poimo hle ni mania imfala kan zina kan thanin pa chu kausan upa lam to tak mai nia anzai pol trek zong khama siam lo nia kan ngai tla khan anal hlom ang reng si asiam na kan han ena Yamaha keyboard PSR S710 kha lo nia a keyboard atang nge khanan player oi omlo khopania chumi chona lan tir chu a khoi tu poimo ziani ome nila ni china an soita ang khan mama hi anzotila midi keyboard kan ti hi engemo function chele ma hian ri nei nge tunlai keyboard toite tiana oma amain soundbox nei box silowa kha kha soundtrack siam nan hian engemo na tho te reng le ti tla ya te kha tam tak tan hian han bo ve mai thei nia tunlai chon mi nei wang hian an ron zong ta midi keyboard ka du an ron tia a function zui dan khan shele to chong silowa khalai te kham hian an shil se thanga ye hi ke ta khechon midi keyboard hi kalam mang bik lawa amaro chu chenaya kanjer lai khanin kan mangve thina midi keyboard hian ari ani lawa tin ashan pain sound module shan pa nei ta tin chutiang chi chonin keyboard tin midi keyboard man ton chonin software angai le ta ni computer a khami mang khanin software le khami midi keyboard mang khanin an link ta ni khami midi in out cable mang khanin chumi ta ka chu keyboard nen hian ainang che lawa amaro chu hi chu Mizoram matak hianin kan experience vak lawa chu wang ke matak po hian soi tam tur hi kala sha vak lo zo ka khati jasin ka du tok phot me
bizeta an som zui la pota nang engei man hei music nal deuh deuh ni ron ti chuakin kan hria oh cái dân midi keyboard kha kam hanga engei man em audio kam hang em audio la view me USB ani thunga midi au ni ro khan USB mang khan ania chuan khami mang khan software kan play khan heta computer software kha vam hanga chuan kan du ri kha helama ha kan select to a drum po khata tang ve khan a play nan chaw khan kan manga signal love pe hot tin ani mo hatia tum nan got khan ni mai an hria thiam thei dan ber chon a tum nan kan manga ari chuak wat ti tur khan computer mi kha kan manga a khan software chi ran om ta reason te oma FL te po support vecta structure kan tiang chi te kha tiang chi rang kha ni le tunai soi ho khan rian nei ti nan rian nei ta alien poliana reason te pe ka chu 4GB value ka ringa ya piano ri om sa veka bass ri om veka ti khan khami mang khan kan play kan va play kan va CMA soundtrack kha chu a all khop ani le midi keyboard man chuan asum se na tlem du zok fu lo mo keyboard man to tak le ai chuan engzat man tenge ni tlang pui le a hria them ki ri ti ho em audio tlom ho kha sang ru le zariat ti vel ni ka hria kha man tlom pol chu ning ka hria aki kha 49 ania play ve tham de hle kha aman tlom chu ning ka hria a to pom singli chho thleng ka om kha tha a function kha tam ve je la atlom huwa khan pitch bend le octave thak na khang ho deuh chau kha oma transpose sei lawa a sang huwa khan om ve le je la kha ting ama khan controller kha sanga chuan a chom nual chom khata pitch bend bo kha va function mai software khan ti khan a ol sam lutuk valte kha zotila nang engei man studio a I man ang chi kha lei kher ngai chi nge ten lo ti ve du don tai la ke ni te yan kan nei ve mei chi nge khoi har te niam ti te kha an soi te kalome tricky ka siam tam lawa chiar tham te chu ke mana ka hla ka siam hong chi kan siam hal mai ngei chu ke mana ka du thu sa mena ka tiang chau hen ka siama tin midi keyboard ka manglo keyboard pa ngai ka manga way fin ka record luta tin near music hi a thabere ti the hen kan da lo ve ke vika tena an music taste ang chi kha ke na lo mang ve ring don tai la ka phak lo turan ni ta ke chuan in rehnip deuh tai country lampang soft rock ang chi ut sound tam ang chi guitar te bass te po ti khanin live in katimaya drums chu FL ka mang ve tho vika te ang khanin ani le lok thil kan lo zot lok che keyboard ni siam ta en keyboard ngai man keyboard ta khanin kok triton ang chi kha chu lo ni ta se piano chau ka manga organ nen abak chu guitar te bass te ka chu live in ka ti vek en software ngai man le tuna khunin nuendo ka manga chuanin chu sound khoinan chau ka manga voice recorder chuanin pro tools ka mang thunga ani chuanin pro tools hi alar riu me he na china ran sai ji na khanin at hade big view mi enga tinge pro tools in on ti big zel in nei wanga in non fak nge atau view em alin lo lei ve don tai la enge sum sen ngai za te an soi them le bi je thien mangare to zo ka sai the zo kon kare pu bi je kha pro tools hi tun lai khove la chon an mang vek ti la lian ho khon kan soi sual lo nga hemi eli ho hi chu ama hen akenga chuan ti khan khami a hardware lai khan eli ho kha chu akeng mai ta eli ti chu I pro tools HD ho hian a ran vek a le nga ya software a ran le nga ya khating a vaya a ran vek nge eli ho kha chu a bundle top khan om ta a ran mai thei ta khami chung ho kha chu interface a ran le nga ya khami a cable kha le nga ya card le nga ya software kha a ran le nga ya khating khan sen nual nga ya khove la chon mang lar ber ti la kan soi sual lawang tu la kan ngai thak ho lar deuh deuh lady gaga te po
tiếng chi hậu zai thiam tu tenge mang kan shet ve mai chi no mem tun lại mà sap phawa ít khi thâu cái dân mang được vect rồi cả hey Lady Gaga te hey tun lại Maroon 5 kan ti te Lady Gaga te Taylor Swift te tắm bay soi don là chú khang hậu cái chú ni vect chu tu nei mang tu này cái bể sầu mẹ lo mom le me thil pakhat kan lo zep le lo ka nga instrument chungchang kan soi kai de nga instrument ta hian khan china midi keyboard kan soi ta chon keyboard workstation de kan soi ta kha han a thaber hi angai vek kheramon le ti kha kan zo ta nga bungro thawak lo hanti mai la man to lem lo hey keyboard ta workstation a triton extreme te studio te chon noi te lo chuang ta ni mena zong tan no pui tan dei thei lo nia khanin khatiang pui nei lo khanin thadeu khana chuak ve thei tho em editing lama ari han siam danglam lampanga han tang ta ila ti de kha nge ko nga omem aman to ber mang kher lo khan the piangin anh lo chung chang kha về instrument instrument kha midi keyboard lo kha same chu na chin han 49 ron soita 49 ai tha te kha non du le mai thei nei tun lai thang thara chon octave kha piano sai song chi ba khom ta anh octave tam chi te ba khom ta instrument a kha chon hey reason a hian essential a oma ka khatlom berni ka ria dollar riat li $84 ni ka ria ka frame en le tu min ka ria chuan ari tha kha nei thei chuan drum sa hian ke chuan BFD te kamanga enge tun lai chuan SSD an tia lar nei thei chuan a tha khop mai ani le thil pakhat kan ti le zel ta FL kan mangla savio mai tun la henin puvi ka khan menan chang deu dik ta sela FL hianin Pro Tools te reason te ti ang kha activate thei tho nge reason le FL hi ain ang lo nge an ha tho dan che kha an soi fe them FL a iti thei kha reason a hana ti thei lo nge ati ve thei tho nge engang chi nge music siam na chi nge sound lo mix na chi ti kha man soi fe thei thon reason poi ka mang ve tho tru chon ke po achan chu nge ni ri ti khanin adang nge ni lap khata khanin hetiang hi kama mo chon in reason ka mang me ya ti khanin ati thei veka te mayang thil siam na ni thota chuan in music track siam na ta chuan in enge Pro Tools la khamin zot tele mo ka ngai da na chuan in phei pu bi zeta te hardware ten leitel the ni chu ka ngai sang khop me hardware ten amaro chu software ani ke chu software ni chuan in thil pakhata chum Pro Tools mon wen do mo Cubase mo enge ni cool edit ni mo quality din ka tran ve thota interface le khami hardware kha kan nei tha chong lo jon alak lu na ni ta kha ka chu edit na ni ta me ta ka chu danglam na pakhat ma ka shelo ge chon Pro Tools ni wang khan achat na chu ka shemi alawa amaro chu edit nom na te danglam chu me thia maro chu hardware nei tel thita ne bizeta chon ka ngai sa no me ta achat pha bok ta chon in interface chon thadeu sound card te lo nei ve chon in nuendo ai mama te nan record te studio keniang te pon kan record angte tuna audio profile 2626 amanga khang te pokhan angen e thave to lo tukta chuang chonin thil pakhat ke experience chu noija thadeu chu atak chuan ka jo shelawa Pro Tools se tha fak ta ne ke ka man phak lo ni ta a thalo to ma se Bollywood a khonin Bollywood khumian zai ta how recording ti tupa te mai pakhat Delhi a khonin kan thian te thil le chongin omani chu chuanin Bollywood an artist te ron kal reng khachu I Pro Tools in record ve kani achan chu customer impress angaya Pro Tools chuan ngai sang ta chuan ina a hona nuendo mix le ve ta ni omzia chuanin mani man than khan ni me ta mi impress nan te po khan atrol ve thau ta bok ta maro chu hardware a thata wang zo khan hardware an nei thatem wang khan tuna chuan Pro Tools chuan sanga kamilai kha ka mu ve dan chuan karon saitel ve zok ni chuan live in ka record ve vek thota track apo kha chu drums te po hi live in ka ti zok mama to atuna chuan acoustic drums kan ti ta chuan bass po guitar po a shan ten instrument shan kha
kan ti ve ani mai chu puma vuna an zo tila ani he sei ta gang khan recording studio vel lo lu chin masa na sa le ai zo la om zong zong te jon zai tong chu ma le atem vel khan ne tun han bung ro chang kang to a pe kan nei tha chho ve zela tun ma in lo zai thin na nen khan ari te a chang kang ang a hian a in thlau ta viau nge ala danglam lem chuang lo nge tun ma khan enge mon lo man thin le ti chi te kha men sil te thảo chu in thảo te rem mai tu ma le tu no chu digital thil vek kan soi to tu la chuan kan soi tu ma an lo ari la record chi ang chi kha ani lai kha aboi thak le zo la hang lai kha chuan a recording man ruwa en a po kha thatak tak kha kha hun lai that ber ber kha om ma se a to pa ngani mix down kan han tia kan han dap ta ke seta kata han a quality khatla le vet to thin thawa tun lai a chuan home recording te poi a 5 me khang lai kan thiat phak lo vek kha ani a khang lai te han ti ta vakila an upat mel ta vi chu adang lam na lian pui chu ni tun lai he chuan in a 5 fel vek to a nok le engamo khatul lo ang kha om to lova tel tura kan du ani lo chuan chu adang lam na lian de vania tin tun ma auto recording wang lai khan a zaipol te po zaipol lo te po track system a om ma khan kan zai ve panna khang lai te kha tun lai zai thiam te le a recording studio nei tu te hian the thiam pha vak to lo win ka sia a top don te pati sual chuan a bula tang ti le vek ngai an chi kha tu chuan check khata lut vek mai ti na check khata lut vek me radio tun man record ang kha ani maya ulu te wati chu khanga ya le lama chuan artist thiam na kha alang tak te point ka sia perform tluan zak mai tur amoi tluan zak mai tur khane tuna chuan tlar ni na thu top ber kha ka sa sual ka lo sale teng ati theya ka tiang song song kha ani chu wang chuan thil chu all sampha veo maya tin sina kan han soi zawa khan han bel ka du mai chu zai tur kan customer tur te hian studio te thlir na lama tangin tu studio nge instrument nei tha recording man ro nei tha ti an thlir ma sa de ber tlang pui me a begin ai zo pon lama tang te pon ani mai theya chu nei sin chumi khol chu nei sin ti kha ati tu le a result lampang ngai tu ma khan tun ma pe chon channel chu ti za chu sin han ti velang mo kha real ruwa lo la masaber khan mi se chu wang chuan studio nei tu te tan po hen man tlom te pon thade wena siam the tima ila eta customer ho kan hip na tur kha ni tho ma a boi thak chu ka tiang nang we ma tul lawa hen sen chu kan in seng pha deu chuan ka sia chu suni phot te se pu pe ka hian zot vela hey tun line studio tun ma chu kan shave lo an microphone man ni he tung chi hi tiang deuh hi ni tlang pui me tuna iken ang dekha aman ve chi lo nge dang lam na khatiang atung chi kher kham man anga yem tilai de mian silte dia hi man dan sang microphone in tho dan sang hi na ya a studio te phei chuan in hei kan khung sanga te mela khatiang ani khanin a sensitive deuh te tin a ri la ka te po khanin dang lam na kha na ya tun ma te chuanin khatiang chi kha ti khang lang ila tun ma kha ka hre mem poni chuang lawa khatiang chi kha om ngai lo kan riat photo ra kan ngai dewa chu Mizoram a hianin tiang digital world kan lu hi alarei lo em ni keini poina kan riat phak lek thil kha ni a khatiang a khanin tuna kama kan senior ina soyang deuh puma vonan soyang deuh khan man lai le tun lai kha ain an lo wangin tila kan recording anga te po le kan mic mana te po hianin ti tur ang chi an tho the dan kha tam tak kha lo tat me ni chu Mizoram chu ni lo hian khovel improvement is sang na sa sound system a chau lo po engeni tiang electronic sil sim shima hian khawang khanin tun naya
tiang tu na ka ken la yang chi microphone a record po chadeu the tin condenser mic kan te po chadeu wa record the kha ala ni tho maya amaro chu kan hriat tur chu engangin nge kha microphone kha record tu da ati theyang tila ya kha kan chian khan kan du zo ka kan thlang thei mai nin kan hria mi pakhat chau ta na enge ni condenser mic kan tiang chi te tin khatiang chi man luai a in nga na chuan a frequency response kha a mic lak thei china kha a sensitivity te po nianga aman chak zong te po kha kan man du da na zira kan man a kha thil pakhat om thei nin kan hria a dot le a chuanin studio a hian kan hria tangin studio te chu a hran pa a khung hran enge ni soundproof kan ti don mi khatiang a khok po om lo tura siam ani awang khan ri eng po khoi tang point local se fia fai ta lo la thei kha kan du thina wang khan khatiang tur big mic kha siam ani thina wangin khang kha kan mang mai nin kan hria home recording ate hi chuanin tuna ka ket la yang te point fia fai ta khan ati ve thei tho ni chu ka chan the na ni mai te se ni le pu zo tina kan zot ve lo ka nga tlema technical a kan hriat chak deuh lek wang ania sound card hi tuna hen ti mu vi me fast track pro audio product lama te ti sang hi tam lu tu ga ni sound card ina an na tho sound card hi enge atang kai na computer atanga kan keyboard atanga kan record lu kha engtin nge alo siam dang lam enge nei khara tu lem ti kan hriat chen thei zok nan sound card kha enge ni sound card han ti khanin sound card sang nge zongin kan soi fia dona amma da bota hemia inbuilt software hi kha anita enge mo computer manga sound kan process don chuan sound lo process the technology enge moni akhachu angai sim maya kata khachon a built in integrated sound processor nge kan mana sound card sang ti ka chu tu rananita tun ma chuan computer technology la advance mak khachuanin hemi onboard sound te hi a minglek khani veta uluk de uleka hanti nan chun atlak wak lo maro chu technology asang zela thang zela atha to la tuna te pe chuanin onboard sound hi thatak ani to loma amar chu khami bag du khop lo deu te le a software mil kan man du te zir kan sound card mang rang man chu adu tan chun a log na lai chu la theya amar chu thiu tam taka chun onboard sound pe thatok piu to amar chu then kha chu hei USB atanga ti thei te eng mo chi rang kha ala thei boka chumi chi khat chu a omani chu man turani thatu du chun chu man nge turani ti tu bi kha tak thei to lawa tu na hi chun nichina kan thian ten a thil danga an soi ang bok khan amang tu man du dan le man thiam dan khanin thui tak a ril bokani tin nichina kan ma mi sai kha min zon ta kan lo na han soi ber lo kela microphone studio mic tung chi ti ta khang vela kha microphone hi chi khang oma a thaber po a soi thei lowa ama chikhat lo quality in thlau ni loin a chi a khan a thaber chi kha got theilo man na tur zir ni ta ni china han zona atung tiang chi te kha chu atang pui thu in ribbon microphone an tiang chi a kha ni ta kha a quality a thadu maya quality tha siam po all de leka amar chu ama kha delicate mun danga chon man chi bakani lo fix installation studio chunga lo chon mana boy tha ka tin ni china content point soi to ang khanin a sound pick up dan direction sang atang local te la le nai te si deu le ma zong te nung zong te pick up dan khai nang lo thu ribbon microphone kha chon malam le nung lam hi in ang ring in ala si rok takhi alawak lawa khatiang khan hetiang tun kan manang chi dynamic microphone te condenser microphone ti te po khan kha achan rang man dan rang le tangkai na rang khan le a thaber kha soi tak theilowa amar chu a chi khat ro ro kha chun quality thale thalo na kha chu ri polo in 5 filter le deu zo ka ni ani le thil hote a ril mi alawa maset tam takhen kan problem to hote hi ni vedo studio siam thar te jam room te tin mani ko shan hola kan lazir na muna te po microphone a current ron li klat zel mei
zaya muya vasik jon phui me hegi hote ni to ol riu me he eng tia solve chi nge nyang thil hote me eng wanga lo om nge oh hei hi achan chi ni ang do lokin ang lo theyanga a clear theyanga pakhata chuanin ei kan man ro kan equipment ta leak lo tura leak pal a oma a theya khon non wang te bol lo lo e vai vut be lo khom tam to wang te bo rok nong te point khami current leak kha siam theya chu a thing tra kan nei chun atlang poi thu in lo turanga inita kha a lo leak a po in at lama ke mani taksa ti kal tlang lo ata min at kal tlang khal awang khan min man thei lo turanga ani a khatiang ang thila chachuanin min man chuan a ting that lo wang ania tin kan man ruat te leak tlem te lo to ti na ni ta tin a chin hi le na chuan tun lai man ro then khata hian a ta lo chon leak tur ama kan soi kha cho leak pal ania tun lai man ro then khata chuan a tha azom lo chon leak tur hrim chi hi tlat maya a chan cho computer power supply te tun lai hemi switch mode power supply kan ti mang chi tun lai electronic thila chon mang tam to a khang ho khan in interference le eng mo pai nan khan khami pai na tur hrim circuit anei khan a art line a khang current khati leak sa tlat mai angaya ama chu khami leak ka khala lo tur le nuam lo tura a ta in zom nge tur ngai ania ama chu kan house wiring te a ting te lo that si lo fo wang khan leak lo tur a bodia current kal ve reng tur ang a ta ka kal bo mai tur ngai kha at kan nei si lo wang khan min man thei tak thin te po ta ni kha chu equipment siam da ni na ken tel ve sim ani na lai te po ga kha kan senior te jing mi puzo no na kha kan zot ve lenga ni sound ka chungchang a bok khanin in studio ignite studio a hen hei a thena chonin thil chang ron mangta khanga in low record khanin sound card in mangem lo mangta ola sound card tel lo kha kar hlavio em ti kha min sil them le ke ni chu nia soi to anghanin video lampang ani de oleka audio hi amuna live recording kan nei hi atam lo khop maya kan nei chu speech ang chi te ne nia zai track and ron kenga khatia zai lo ti lu khani maya sound card ran pa hi kan khola sonin engani audio mixer tela chu video roll khanin alu telve audio mixer pa kan mang tho nangin chu trang chonin kan khola sonin sa oma ama sound card ken sa angchi a hi oma hardware chumi chu kan mang mai nia chu tin a ran pain computer ran pa hemi kan standalone computer pa ngai ang hi chu kan mang tel lowa kan call big video kan video call a sonin keng tel sa chu chon a record lut ngal maya amaro chu kan call so audio ti na turbi ga ni lo wangin nia du thu chu asam che lo thin a ran pa a anu han siam le nok edit lai ti le te chu kan nei nol thin chu ti ngani chonin sound card chu sei zau le set kha alanga in ka ria pulan hinga khan min lo chan ve thei chon ei ani hi bial zai pol conductor te ne recording ten lo ti nol to a sound card a hianin manglama khan lo tang talok ta ila sound card a hianin a aman to sing khat man borvel le sing ni sing thum man vel hi enge ain thauna a tha nge kan ti nge a man sang tuk lo a po hen quality thatak chu ati chu thei tho tiang zong khan min chan thei chuan ne sang ka ta hian soyang khan chi kha chi sang a oma anin ang lo thom khom maya eng em audio kan han ti kan man ve to thina te po hian le ma man tlom deu le man to zok deu te po kha oma aman to nge hi su a tha deu chuang ka ria tin sound heti han record lu a hian a pui bik deu lek zelani chu tiang suan foreign kan tiang te po hi thatak tak oma in a sound card le card lo lai hi ni an ching khan
kan han soi china khan hemi onboard sound kan han tiang si computer a sound a hi play chuan an hian chuan a kat le kat lo hi a speaker a zir chuan an thlau thei mai theia output a hian chuan sang vak lo ma sela input a hi chuan a in thlau thei khopin ka hria kha kha i kan soi lang ve du hrim hrim a ti chuan sound card a chuan heta audio a po i enge home record sata na man mai thei te tak te po khaum ta suta channel tamzo ka lian deuh te po oma kan ti china chuan a to chi deuh hlek tlema asang a channel tam kan han ti hi chu a sound a lu ta hi a pui bik deuh hlek ani chu ke ma experience ani ya tin a call man dana zir le heta software te ne nang kai hoi thil ani wang khan kami lam kha chu technical tak kha chung ka hre thui lo na in zai po langa recording atan chung kai a to ga du anei to kha pan zel ga du kha ka soi thiam dan je a chiang ko me to na khan sound ka chungchang a ka chon kha tiang lama tuile ti ve tu ro chuan ani tur ang kha chu nei ve zel kha chu atlu ka om lo ani tin chu ti rolin eizon na kan mang don tak tak ani phei chon tuna soi ang deuh khan mi te kan benga fing to kan du uluk to a tha kha chu a thlan om ve du veu ni dor tu tan chuan a tin chu mi mei pe lama kan soi tong kana khoi tu kha poimo a tin studio lama kan soi zau ve deuh du lo ka chu kan ti ve lem lo bok han soi tong mai la bi je te thin kan ti rim em long chu mo studio te hei ten tam takin kan tia a man ruale a sound card ti te a software ti te a call te chu kan nei thalu tu gani a tha ka tia tin chu wang chon kan soi du ta ka chu a heta a zaina room lampanga a headphones lampanga hi du ai chon kan uluk lo thinin ka se thil dang kan man to ngai to hian helai a barma pa zor headphone ni om tak tak a le lam uai a le lam ri trok tin phuar zoma pakhata tanga pahni lak chu tiang chi vel hi ni deuh fur hian kan se do hemi kong ai chon studio lam te po hei kan om deuh thuma tran lak tel deuh hlek chu thavein kan sia a zai tu kan customer te ta na rian nuam taka kha in ngai thak trom ngai yang chi te nilawati thei te hi a thei ve thoin kan sia ka kan soi tel do a tin studio lam kan soi mor bok na lamatan ma hi kan zo tanga hei ni china kan soi studio mic atung chi a khan a siren kheu tur om thina hei tam takhe kan bo khop maya a phei zong a kheu tur te chen chu phei deuh tin han chuk deuh om thina ni kha enge modang lam na omni directional ti te uni directional ti te oma kha enge mol mang ta han sia thei dan omem ye atlang buin studio mai kang chi a hianin khatiang I apatran khathan tur om thin ta tin vocal hemi solo mai ka hian ka diode hat shape pang chi kha I khatiang ang chi kha oma kha chuanin hemi mic zone mor tak ami he pick up thata ni chu I awesam beren soi tela mic zone mi tak kha pick up ta tin bial pop om ta kha omni directional omni chu kan sianga I khoila ya po I omang chi kha I present everywhere ang chi khating khani ta omni directional zone in khoila ya po khanin khami mic kami asir ver kha pick up theini mol bang deuh chon zau deuh in man zau deuh in ti khan an aum jeta ka zonin amma le hnung le sir kha a pick up dan anang vek chu anita tin pakhat om le ta bi directional 8 figure of 8 antiang chi khanita kha 8 shape 8 symbol lang si om ta kha chuanin nachina puzo tina soyang khanin ribbon mic ang chi kha figure of 8 bi directional mic anita amma le hnung a pick up a chu chon asir kha ain kat ve thungani te chuanin bi directional ina man thedan osam ber chu mi pani an lo duet chuanin mic pani nei lawa mic pakhat to kan nei chuanin ama le hnungan dinganga ti khana pick up dan kha anang chia kha o mic ma le mic hnunga so ti ni chuan a record tura zirte khan va ti zeu ve te po ngai ve ti na o nia kema experience atang chuanin solo shim hemi solo mic solo bika ka record chuanin ka dayo ta ka data tin zaipol mi pakhat chawni lo mi pariat vel mi pakwate an lo omkhom shin ta khatiang khan mai khan ding huala omni directional ha khan kan dale me ya ti chonin te khanin aman kim vekani tuna asoi kha poimo khop mei
khát tiếng mai khát này nuôi cái nôm cái ringa tin cầu sana te po po lang te po này nuôi cái nôm cái ringa khéo khát đủ hoi zong han khéo mấy lâu đeo can han zir chiang la tin tu na mi khát han sẽ mấy lâu ni point nghe abu te po han chia zau về đeo la cheng an chia mà chana tan sound in so hian mi lo solo ta se chen chu he ti ten zaya he ti ten zai ten ma engei du dan eng tin nge keng sei du nia kalome som ta ka chun tuna ka man danang tak hian mang thei sela cardite ama ma khana polar pattern sang sang ron suya tun lai kan man hei tuna mi poe cardite ani ta nai do man chi hei ta hei suppose a hi an la mom lek lek zelani control anuam ta zok ta antina na kan zai thiam than khatte tam tak ki chu kan shrila an oi mai ni mase hei ne mishil an zoman tum lo wang poni chong lai thil sha thei lo ve do hi om ven ta an zai rei tul tul atia la sa tul tul hi om ven ita he tian an zai rei tul tul atian keng nai do ro han tia an zai tul tul chang hina vel chon ti vel chang tui to an zai chon control har thin ta chin music ina mi pam dup dup kan du box si chon mic hi an ngai that thianin hi an voice te siamanwam ta ni ting cardai tin ta he tia ange tia hum te hi chi ti chi mi lo ta achan jo polar pattern hemi aman dan kha kan ti dang lam repar chuak thar hum dan kha chi vak lo ni bo tro mi ra ma jong khol ta khan lo nei zel ta bo i ti dan dang kha lo engang pon lo hum bo in lo eng lo pon ni se khol khan nei that zel awang khan yo jan aman that dan ber chu he cardai te ni wang ti hian andinan studio recording dan pom ha sa tian andinan tiam man kha uizona tak azai kha tin nai taka a proximity effect ka ni ta in chiru ka chonin a frequency response zong zong te lo dang lam vek to ta a dynamic range se azrin zong te azoi zong te chon jon nai taka man chi khani do tlang pui vek to a i chu wang jon nai taka man hi a thaber me ni zai ho tan chon kan o te pol lien de wanga tin sa pho zai hi nia kan te khin lo thei lo wa pot fan vak vakhinom mi lo nia mon zai rin pon atlang pin ti vela zai te ju tam takan thowa ala tha pha tho mo se hei asana wa tia fan vo te chu ngai to lem lo tun lai chuan e kan mic te na tha to thowa sana wang khan nge a rejection of te kha tha tak tak om to pop filter ten te ari pup pup tur veng tur ta kha teng thleng khana tha to wang khan e low control lu tu khi ngai ran to chuang lo in ka sia ke ma chuan at to beratan ti to mela khami topic a chon puma vona hian menan kan zo tanga mi topic chu a top na tan an mangila kha studio sang sang te kanan soita man ro sang sang te khang ho ati tu te khan engtin nge ti sei du da ne mo i du lo da na i ti emo thani shet i rod do emo an shet tan a chan chu mizoram mi puin kan man beran ne kha tiang vela kha i du zong zong kha han soita che dor hin nom vio phot mai se se thain ka sia tin artist so hi zaya phei chuan ni radio tun ma khan ka thok ve thina kan soi de bloka pi than tluang e ka record tum khan kan lim ha vewa a hodona a soi chu i fel le mai min ti hlima tia ka ngai to le ta alo ni om mangai o ka tia i tilai in engani a thok a lo ti khoi tu te ne na engem moni mood in man fu lo engem moni in bad deu in tum khum deu ang bo ro ka om chon zai bo ro kha a chevek me a khol khai pon lo thama se chu wang chon khati lai bo ro lo siam thiam kha ma saber na poi mo tak takin ka ria e abaka hi chuan a khoi tu te kan rin tok kha atha maya tin a begin mixing hanti dona hian in ron tlan thiam te po thavele a e keini ai thiam a khol khoi tu zok an ni kha chuan e varin thiam tok kha chu thavia vin ka ria e chumi lawa chuan chuti chuan lo ti se chuti chuan hanti te vak tur kha a studio an infrastructure zirte ngani zaina hmun an nei dana zirte khang vel bor kha lo ni vek to a tiang hian tiro se ti vek ngot kha har generalize harin ka ria rem chang kan soi tel du mai mai chu hetianga digital recording kan ti thei tak atang hian abikin zai pol recording a hian in thiam lo na riu
hi kala nei thina mi puin an riem khalawa mi puin no pui hian an khalawa ni chuan zani na he kan puang te pon ni ta se tu na hian soprano patli bia zai pola soprano mi panga an lo om ta plan mi te po khang se voeng zang ei thua tir thin soprano mi pangma khan han zai ta soprano pat kha voi thum ten zai non tir kan zai non tir ta in ti ten mi kan pu big lawanga ti chuan mi panga kha voi khatan zaya kan han record an zai kan da thata an din dan te kan han thak kuala an zai le ta khamila che kha han da thale a an ti thale a asira he ti lai mi hinding ve thung se te kan han ti kuala an zai le ta mi som panga an zai ta ni kha zai pola khan soprano kha som panga mi panga o lek tur kha mi som panga o khan ita a tiang khan pat dang zong zong kha lo ni ta a then chon voi nga po an ler du me the an thua du me the ti khan zai pola lo chuang la kha pui hu to me a zai tak tak ka chu tlem te khan ni sia re lo pot chat lo je kha tiang kha mi zo lo hian an ti ve thoi ring mi mi ti dang kan en ton nge ka shelo i ti chu no min ka ringa ma ro chu a fair lo hi ka ti en sina ka kan soya one man band kha kan lo ni de vek to ma tun main one man band kha kan nei sina mi pakhatina kan khoi de vek kha ania ka tiang le khanin i zai pol kha an tam vak me kha tiang kha i ti lo ngam tai la afu zok na ani chuang lo mai thea kan soi lang ve sim do recording studio thil thleng ani wang khan kha mi recording thil chungchang kan soi wang kha kan soi lang ve sim ani tin pakhat le chu ne ta bi zetan pirated software ni lo a le danang thapa a man kha aron soya alom om le maya kan studio abikin azon na mang tak kho professional ho hi chuan ti thei se ka du khop maya a that zok lo na kha chu a technical thil kha awa soi sak vak a chulin ka khelawa ka tina san chu tun la ya mizoram kan problem ber pakha chu recording hi chu kan tina sa a hal chuale hen kan problem hi alian em maya tuina mani pen drive in alo sem timaila alo na ya cd dvd la chuak ka computer a pen drive in khoma mi lo pe ve hentia pen drive pongai to lo bluetooth lo on ro kan in ti zung to mai te kan sem dara chu wang chuan a hal lama hen problem kan ne ya kan in pirate na salutu ti kha ni ya he tilai kan recording na call thil po kha pirated alo ni tho chuan he ta min lo pirate sak kha an soi sel thei wak don mun le kha ti de la ka chu an fair tang lo ta la kha ta chang te po khan a chalo mo ti kha kan soi tel ve du me ni lalving tu na puma vu na han soi kha kan zo bel lo ka nga ama ina asang lo ni pon he ta pu bi se ta te nan sa na a pro tools khami hardware a le software vel kha sap rama changan cha ti dewan sina kan han ngai thla ka kha India ra main lei tu rom lo me sap rama khera chang ai chuan a buai thak mai thei ti lai kha I zo na kha kan nei ve de la ka chu I hetiang ang editing software ho wa hi a pirate lawa khami at genuine nge kha kan man don chuan engteng en nei dan ol sam sapram khera ngai chuan tuna a pirate kan man hi ala poi chuangam ni kan la afford lo de bam ti te kha chu ngai to na chuan kan nei de wa I kan zo belani chu cha don ro chon sabram bi kha thap mel big rio pu bi se tan chang sela India polei tur oma sapram kanan ti na chande wa kha chu enge akal kong ol sam de kha kan hriat wanga ni maya India kha chuan hemi bajawa te po khan pro tools te po nuendo te po leitur oma Q basic ka hriat solo chon sing thum le sang level ning ka hria tiang bor vel chon ning ka hria er chuan a lei thei ni kha India leitur om chu tok viop em bajaw vela leitur om lo mo me khan ye kan soi nu la tuna top lama kan han soi kha poi mo khop me ya software te kan manga min to tak takin an leya tin tuna bung thar kan kayan lei mek to a he tianga ko hen han thian ngam tlak te mo kan lo school local pui thin ani wanga han in deal ngot te thil rem ber ani to lo ti te poi kan hriang ngam train kan ria min ei zon nan man ani chon kan za sak po poi mo tin ei zon nan mang tur poin khatiang pirate lo atak nge han nei po kha
ma ni lama po khan a tha ni ti se terila kan thil zor le kan product te man kan chhiar do na ni chuan ke ma ni po min ti huai tu tur khatiang kha kan nei ve nge kha apoi mo leng ge sia tu na kan han soi nual kha chhor kan om kan ringa tin khang kha ti ro u ti su hei mang ro u mang su kan ti thei lawa kata khan thlir dan ngai dan ke ma ni lama kan lo in siam thei me rin ome thlir tu zong zong te in chunga kan lom tak zete